Kimde kim jatsa, jataardan aldım 3 jolu. Estağfirullahellezî la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve atubu ileyh. 3 jol aytıp koysa, ağa kança sowap жазылат экен. Ağa anın günөөsü океандын көбүнчөлүк болсо да кечирилет дейт. Экинчиси, жер бетинде канча дарак болсо, дарактын жалбырагынын санынчалык сowap жазылат дейт. Üçüncüsü, kança kum bolsa kumdun sanınçalık sowap жазылат дейт. Dördüncüsü, bu dünyanı Allah Taala kaçan jaratkan, bugünkü günge çeyin kança gün öttü, oşo gündün sanınçalık жазылат дейт. Demek barız, misal uktap atabız, oşoga sözsüz, biri bu istiğfarda aytıp uktadı, biri aytpay uktadı, aytkan oşunday ulu sowap eken. Demek jataarda bir oşo hadiste, oң жаагын жастыкка койгондон кийин айтсын деген да жери бар.